O te toi o whalo whātu le whaafunga anga male mai moa le tātu tino e le isi le nei whao popongo Tala mai Sāmoa o se mai le whaafunga. A o lumana i eita alo ngā mālo le tau pulenga e whātu tia le Skotilani i a iu lai o le tau sanga fau wa mata filifili i a le taitai malanga ma le au ofisa o se au masi e Sāmoa filifilia e le a mata whaanga i o i a lato whanga matape nanga. Ma wa filifili e le tina ia Reima von Reike e le tō whingo le teitai malanga, ai whesoa soani e le asi tui le te whunga ngā ruvao. Ai o ta alonga le Olimpeka mo le vaianga o te lavou, o filifilia tuala Matthew Vaia e a vea ma teitai malanga, ai whesoa soani e lilo mai iawa filifili e Josefa. Mai o le angango le vai whata tia e o tō whinga nei, ina ia matua i le leile tāpe nanga o au masi e Sāmoa, e nei e malanga ma le mauti no ma le wha moe moe e fwoi manuia mai ma pine e wha manuia ina ai. E na uta e fisiringia le komisino mtanga luenga o leo leo a wapa aulongo i tino Filipo e le tusi na nginga i lungo tusinga le pepa Amerika Sāmoa le tala nei wa tui na mai e Amerika Sāmoa i Aotearoa e tā pāi wha maoninga o le territory le olo o anga i mai ei ma wha auru whale mei i Sāmoa whala au wha saina. Nsau noa ua wha au? O teimi nei ele o mai au skusi, ele kauri mei inga skusi ele ulanga nganga mai mlik Sāmoa, mako ia. Le ai wha maungi anga o ngāmi, koksi la fia le ika kalau kai kang malala i la kou ngau mai whala au, ai makere kalungo kele i kulanga ngā patole a fia nganga le ika kou. Ai se yo mai perkusi ai le yo mai laskusi pen sila fia na nginga le vayaso mavae le saunonga te fono le saunga le mo Amerika Sāmoa e ta wala mai i le pepa le tala nei wa mai atu si mai le komsina o le mtanga luenga leo Sāmoa e ta pa ai wha maunga i pe o na ta ua ai le tari mai le komsina i awa pa au ia o mea ngai kulanga ngai kaunga va vai foi ka ko malo ma o le kula foi fa va malo se vole le awala nga uia me le kus penga through diplomatic channels pe le ai wala nga me sa o ye le se jurisdiction Amerika Sāmoa ngi ka ko na toi fama dina foi o pa au o le fala au fa sai no le aisa wata ape ia tunu umolo langi ai paulinga yo inga te tau ona fa atino le te milenei o le tutu whaatasi, loto e tasi mga lulue whaatasi atunu e mi se lava ia Sāmoa ma Amerika Sāmoa e ti neia matao fia le sosolo ato na fia ngai au ngātu pulanga whaiae o lo tātou atunu. O se whainga pālota e se le tala whaasorapito le atunu o le awha whainga tai o na si le fia po le whele vaenga o le amwhai o na tūlai mai e taita ia lo tātou atunu o mo le isi 5 tausanga. E sui e se lau valu se fulma le fitu le awhai i le whiwhilinga le atunu mai i tu malo e 5 se fulma le tasi o Sāmoa o mai tawina e le atunu lau tele anga waa ma to mai o i lato umane e se lau valu se fulma le fitu e ma whaino lato taita ia le rumana i o Sāmoa pe a o whaatasi ma le taita inga le tua o lo whaavai e le atunu. Pe ona sila fia wana o le 5 se fulu i tu malo le a whaia le whiwhilinga e le whainga pālota le nei ina ua mauti noa e le whaatinoa se pālota a whale ata lua. O leitu la iwa le tae au nei o le atatala o mai whale pālota whaapitoa mo i lato e to awhe mo tangata mātutua o e iei a whianga tu mau le soifua ma le au ngā lulue o le a whaatau nua lato pālota i le so ma tāpuni ei whale pālota i le tu lai whai le fiafi. Ma o sila fia foi e le eise whaitaunga ia pālota i le so. Whato a whaia le whaitaunga tu whaatasi pe a mai a le pālota au au i le safari le i le whai ua le whaiaso. Ma o sila fia foi o le tātua tanu mai le se lau walu se funma le fito sui tau wā e wha se funma le wha sui tu to tasi 5 se funma le walu sui a le fast 5 se fulu sui a le HRPP lua se fulma le ono sui o le SUP, to a 5 sui o le Samoa Labour Party, tasi le sui o le tu mua mapule, ma le CTRP e to tasi.
E se fulu ma le lua tesi ma le o miliona tāla tupe whaasili a le company al Pacific Forum Line Limited le ua tau a awatu nei i le whainga malo tausi. O ana tupe whaasili nei mai lana talo le tupe le lua whelua se fulmal tasi i le tausanga lua whelua se fulmal wha. Mai o lea se fulmal le lua tesi ma le o miliona tāla o tupe whaasili al company. Wa atoa iai le lua se fulmal wha tesi ma le o miliona tāla o tupe na tu inatu lea company i le malo Sāmoa talu mai le se fulu tausanga o mawai. O le fionga te mai tai pāle mea tausi o le antunuu, fia bena o mi mata awha, a toi ma le fionga le minista tausi o tupe le antunuu, lau tumu ia a fōwa lese vā ai. Le fionga le minista tausi o tupe baua a le antunuu, le atinuu whaumui nā wenso ialo, nau lātou tau o ina le neisia ki tupe, mai le teitei fono o le komiti wha a foia le company. Tupuola o lo yali i koki tuala, ma le fionga sa la whaumui nā Aotearoa tola pai. O tala whauia mai Sāmoa, e tātou nofu te tano pēr mo le whainga whilwhilinga le atunu, le o le a amatai le so. Whasoi fuia.